Gĩcigo-inĩ kĩa Wote kaunti-inĩ ya Makueni nĩ kuo atongoria a kanitha wa Catholic matongoretio nĩ mũthikabu mũnene wa Diocese ya Nairobi Philip Anyolo magomanĩte igongona-inĩ rĩa kwamũkĩra mũthikabu Simon Peter Kamomoe ta mũteithĩrĩria wa mũthikabu Paul Kariuki wa Diocese ya Wote ũrĩa ũkoretwo atekũigua wega. Keheri-inĩ ka igongona rĩrĩ niho atongoria aya makomithĩtie kuongerereka gwa ciĩko cia ungumania makĩerekera mĩario ya president kuorota bunge na kuga ungumania ukirĩte honge-inĩ ciothe cia thirikari. Ufisadi imekuwa ni doda sugu kwa nchi yetu, na ni wazi kwa sababu ukiangalia jinsi uchumi ulivyo, na kwa sababu ya uchumi ukadorora kwa sababu uporaji wa mali ya umma, watu kadhaa, sisemi ni nani na nani, ni kila mtu aweke kidole hivi agundue tatu za mwelekea. Nĩ mĩario ĩnyitetwo mbaru nĩ atongoria a ũteti arĩa nĩ hamwe na gavana wa Makueni Mutula Kilonzo Jr. na Senator Dan Maanzo. Ni jambo la kusikitisha kusikia pia kulikuwa na mambo ya rushwa kwa mambo ambayo yanasemekana ni ya kusimamisha pesa ambazo zinaweza kuwa zikiingia katika nchi yetu kwa njia ambayo inayofaa. Sisi kama nchi tumewekwa katika na kimombo tumemulikwa na idara ambazo zinasema kwamba kuna pesa nyingi ambazo zinatembea na hazijulikani zinatembea kwa njia gani, na ziko katika system zetu za finance. And corruption starts from the top. When important bills are passing in parliament or impeachment motions, and the state or the executive brings money to parliament to force that impeachment or an important bill, that is corruption of the highest order. Mũhwa ta ũyũ nĩ wĩikĩtio nĩ athikabu a kanitha cia kĩroho makiuga ti rita rĩa mbere kũigua president agĩkũmithia ungumania no ikaraga ĩrĩo mĩario tu. PVK welcomes the president's recent stance against corruption and privilege and pilferage of public resources. Such tough talk isn't new. More often than not, it is not followed up. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi.